genda gotokora magendero segi nji gokonya bono twareka ni Kenya ngimanga ni tura abantu begisegi bono radio no muriri yale omaete mumurana ara abajolete deputy governor tuamanyanete 1991 kero tole upi what alinge accounts officer na bangeberete ngagenda asara ati gose no konyeke naigwa onye motegerera kanga tindi sikomba kabono. And I want to say this, first lady, mumefanya kitu mzuri kuchagua Obebo kuwa deputy governor. I've known Obebo for 32 years. He's a worker na atabadilisha hapa. Ya mwisho, nataka kuomba Arati na Osoro. Na mimi nasema kwa roho safi. Mnajua mimi nilitukana Matiang'i sana. Kule Central wajumbe walikaa pamoja wakarudisha kina Macharia kwa serikali, walikuwa ministers. Sasa nataka kuuliza Osoro, baada ya makerere kaa pamoja turudishie Matiang'i. Ama igatolira Matiang'i. Toirane Matiang'i. Arati ongea na Ruto aturudishie nani? Matiang'i. Na mwisho mumurana arokuru kwa tu ya George. Mimi naligiro wa ambassador bwana sana. Ekero kwega iru nabako basaja bande basi kwega. Onyo Osoro kire osinyiru kwega the president. Majogosinye kwege president yangu wa ambassador. Tinko boli na Arati amungakire simero botuko gosende nenyole gentonkoli. Arati arakira Ruto tako ngachikura. Tako ngo ambassador. President akakuwa na gaiga etage gatanga sagiro ntakupatia kitu yako. Tukagenda musoja gatanga ntakupatia kitu yako. Naomba Mungu kama ni Osoro ama Machogu wameshindwa. Arati kakinkonye okwana ne president nyole gentonkwana. Ekina kinda sabe ekiomo elio achira aino musaja ekara wate kunga tato mino takoba matukoma mange tomotigeti na basubati bali ba mino bara America bakobwate siri abasubati bali nyasa bakonye na aya achira nyasa okonye akwa mali akwena abana abatatu ba family planning tiga Nora abana abange nori bwa America atango osiekire gendo igure asa yamake tigante benya saba sesenie na ande abasesenie ende gakitalinsi yage kuri motebya Arati. Asante sana mheshimiwa.